I pozdrav ljudi, evo nas u još jednoj epizodi Minecraft preživljavanja. Dakle, odavno nije bilo ovo preživljavanje, pa sam ga odlučio snimiti. Dakle, evo da vidite šta ja tu sve imam u čestu, sam malo da približim mobitel. Evo vidite šta ja tu sve imam u čestu. Evo vidite, samo malo sad ću vam pokazati i inventorij. Evo vidite, nemamo nikakav armor. Ovo mi je u inventoriju. Dakle, samo malo da namestim mobitel. Pokazat ću vam i drugi čest. Evo vidite, drugi čest je tu. Pogledajte što tu imam. Eto vidite. Samo da idemo šta se peći. Testinker. Ok, ovaj iron smo metili, mislim, prošle epizode da se ispeče. Sad da metnem mobitel i da krenemo snimati. Dakle, ljudi, da vidimo. Evo vidite, ovdje smo napravili samo ovaj kaktus. Smo postavili, ok, dan je. Idemo, samo nemam još sjekiru. Vidimo, neće vrata se zatvore. Ok, imam tu ovu kamenu sjekiru, ovu drvenu sjekiru. Ako nemam sjekire, napravit ću je. Možda čujete ovu glazbu sada tu iz Minecrafta, ali ne znam da je ugasim. Ajde, ugasit ću. Tako. Evo, sad se neće ta glazba. Jel ja imam stikova? Vidi ovo, brate, nemam stikova. Nema veze, napravit ćemo mi stikova. I da i da napravimo stikove. 24 stika, nije loše. Ne znam sad da napravim metalnu sjekiru ili ovu kamenu. Pa ajde napravit ćemo metalnu da se brže nacijepa drva. Dakle, metalna sjekira i da ostavimo ovo u čestu. Da, ljudi, evo, nema nikog tu kod mene sad. Moji su ošli cijepati drva negdje na selo i ja sam ostao kod kuće sam i odlučio sam snimiti epizodu. Znači, bilo mi je dosadno. Vidi ovdje glina, nemam lopatu, poslije ćemo iskopati. Idem sad malo pocijepati drveta. Samo da vidite ovaj epic parkour, rešavam se. Nešto me neće u zadnje vrijeme parkour. Da, ljudi, bit će i parkoura na serverima. Znači, i to ćemo snimat, ali ne odmah. Znači, i da, što ste me puno ljudi pitali na moj Facebook profil kada će biti Hunger Gamesa, Hunger Gamesa. Pa Hunger Gamesa će ljudi biti bit će ga, ali ne znamo kada, znači 100% ga hoće biti. Možda sljedeći vikend. Znači, ljudi, danas je nedjelja, možda sljedeći vikend će biti Hunger Gamesa i mini igara. Evo da pocijepam ovo drvo do kraja. Da, ljudi, ovo tu ne morate rušiti, vidite, ovo lišće ne morate rušiti, to će vam samo past. Evo da rušimo ovo tu drvo. Da mi se potroši ova kamena sjekira. I onda ću cijepat sa metalnom. U ovoj epizodi sam mislio kopat malo rude. Ne znam šta drugo da radim. Vidio ovo ovcu. Ajde dođi ti, treba će mi ta dva smeđa vunica. Samo da porušim ove gljivice tu. Oprostite ljudi, ali mačka mi šuška po kući tu. Idemo da pocijepim i ovo drvo. Da, ljudi, bit će i preživljavanja s 1.8 i napišite ako želite preživljavanje sa Hurzunijem. Da idemo sad koliko imamo, 30 tog drveta. Sad će noć pa idemo kopat. Tako. Ja mislim ovo tu drvo, a nije to zemlja, učinilo mi se.
tako. I idem da provjerim onu vještičinu kuću. Jer su se sponali tamo oni loši momci. Ima tamo tih ljigavih kuglica da ubijemo svinju. Znači ljudi, ne znam zašto ovako se ne znam dobro pijat, ali nije mi se dao, tek sam se probudio, pa dobro, nisam se to odmah probudio, možda prije 10 minuta. Brate, ne znam sad da idem po na jajru. Hajde iću. Ovo je bolilo. Jako bolilo. Sad. Sam malo u lavu. Da ja zagradim ovu lavu. I da dođem tu i da prokopam ovaj metal. Znači, trebat će mi metala. Ali dijamanti su dijamanti. Evo ga skeleton. Bježi malo majmune tamo jedan. Skeletoni su vam inače majmuni. Meni će se mač ubrzo potrošiti. Trebao sam si ponijeti onaj rezervni mač što imam u čestu, ali eto, zaboravio sam. Ne znam ljudi, hoće li vama biti mračno, ali evo, ima tu ugljen, poslije ću iskopati taj ugljen. Evo tu iron, nadam se da sad vidite, ako ne vidite. Pa dobro, stavit ćemo baklje poslije. Vidite, kopam tu ovaj metal. I sad idemo ovdje. Neće ići tamo dolje u špilju. Vidite, tamo dolje neće ići gdje je lava. Učinilo mi se kao da sam vidio lapis lazuli. Ali ne, to je bio običan kamen. Ok, čuju se zombi. Sad ću morat bježat kući. Idemo što brže. Sam da iskopam ovaj metal tu. Da ljudi, nema mi prijatelj, nema Kristijana. Ja sam se imam, mislim da je on otišao u grad, ali nisam siguran. Eno je ljiga kuglica. Ne znam da ovdje sad idem ubiti. Hajde, idem ja ubiti. Dođi vam ovo ljigava kuglica. Dođi vam. Sad ovo trebam zakoljat. Zaklat, oprostite što ja govorim zakoljat, ali ja tako volim. Ja sam tako naučio. Znači nisam naučio, nego mi zabavno onak reći zakoljat. 7 tih ljigavih kuglica. Dobro, idem sada što prije da pobjegnem. Ogladnio sam malo. Nema veze. Idemo do svoje kuće. Bježi, pauk. Ale, 2 kripera. Ja, još 2 kod kuće moje. Znači, mora bježat. Ale, usporio sam se. Brže, zatvore vrata. Za koliko sada mi puknu kripere, idem ja odspavat. Držim ja spavat, čudo šta su ubuzni. Jao, šta mi vi radite, brate? Idem da premjestim krevet, pa ću vidjeti, mogu onda spavat. Ne mogu. Šta mi rade ti majmuni jedni? Jao, brate. Probat ću ovdje leći. Jao, brate. Moram ih ići kilat. A na svaki slučaj uzet ću si ja drugi mač. Tako. Idemo ostaviti ovo. Jao, što mi laguje malo, ne znam zašto. Idemo ostaviti ovo sad i staviti ovaj metal da spečak. Evo se ispeko. Ljudi, već snimam 10 minuta. Ne mogu vjerovat da toliko snimam. Evo sad mogu.
Vidi ove glupe mačke. Vidi ove me kroz vrata lupa, majmun. Kako se samo tu stvoriš, brate. Sjaj. O, zašto se događaju ovi lagovi? Oh my godness. Vidi ovo. Oh, kako laguje, brate. Vidi koliko ih je ovih konja. Oh, kako zalaga, brate. Brate. Što? Brate, kako mi zalaga. Ej. Ma, ubiću ja tebe, ubiću ja tebe, ubiću ja tebe. O, ljudi, zašto se ovo događa meni? Zašto se ovo događa meni? Samo malo. Idem ja sad, ne znam zašto mi se događaju ovi lagovi, brate. Znači, ne. Na snimanje odošlo. Evo, moram se ponovno jebat ovim zombijima, mater. Vidi ovo, vidi ovo jebem. Jebote. Oprostite ljudi što psujem, ali morao sam psovat, znači... Znači, to je lag glupi, znači glupi lag. Neću sad da si idem s ovim malazima tući. I ok, ljudi, u ovoj epizodi smo 2 puta umrli. I to bi bilo to za ovu epizodu. Oprostite što nismo kopali, ali u sljedećoj epizodi kopamo i pozdrav ljudi.